بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما شما رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرتا زندگيا گوش دارگه صلوات الله وسلامه عليه. ما شما زانت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم هدي طائفة حصارا كلات طائفة حصار کو رند انگاری کتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاي لوٹے گوشتی آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. یہ دعائیں سنت ہر بیا کے مسافریں لوٹی واپس روت ملکا وتنی مگات چکری ہمیں دعایا بگوشی. فرسول الله گوشتی ثقيف سرا دعا بالوٹ گوشتی اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. يا الله ثقيف مردما هدايت بدأ طائف مردما هم كلات وكا بيار مدينة بيت الإسلام با. فواپس آتك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة آتك جعرانة يرسي جعرانة نزدیک ہمیں جاگاہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. یہ غنیمت جنگ غنیمت هرچی هسته چه هشتره چه پسه چه گوکه چه ابسه چه ماله چه سلاحه چه چوکه جنین ادرو انگاره کتن تحت کشتن. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعرانا انتظار کو 13 روز انتظار کو گوشت بلکه مرچی باندا یہ هوازن وتی یہ مال انگار کتا سلاح انگار کتا چوک جنین انگار کتا بلکه کایا مسلمان با منی واپس کنو بلی شرط اسلام پابند با. 13 روز رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظار کو بحر نکتا. همي بعضي نوك مسلمان آت گوشت يا رسول الله بهر كمي غنيمتان بهر كمي بهر بدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شروع بهر كناق فغنيمتي مال هوشتير چيزي سلاحي هنچو طريقة شرعية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهر كتا راندا همي چوك جنين ये कब्जी बिता हंचो द्रो बाहर कनक बिता रात 13 रोचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियत को जعرانया इहरामी बस्त लब्बैक वانت عمره गोश्ती लब्बैक اللهم عمره नियति को दरात को صحابه درود नियति को عمره آت का मक्का शपारस्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम عمره وانگن طواف کنگن هبت شوت سین شوطان تیز شوتاتك فشیماناشی سنتی دائمیه رمل سنتی دائمیه. اول برا رسول الله شروع کو همه هبرا مشرک بلی وشان مسلمان میچه اگه صحت شرن قوت شرن هنی مکه مردم درو مسلمانه اگه یه سنتی رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف انگار نکو شیزانک بی یہ تیز رواق سین شوطان سنت دائمی ہر مسلمان واسطہ عمرہ بکا. راستی کوپگی ظاہر کو طوافا پیسر طوافا ظاہر نکنا رن طوافا ظاہر نکنا بس ہمیں طواف قدوم کوپگا ظاہر کنا ہبتین شوطا رند درکت وانت مقام ابراہیم قل یا ایوہ الكافرون اولی رکت رند وانت قل هو الله احد دومی رکت وانت رند شو صفا مرویا هبتی شوط کامل کتا صفای شروع کو مروه حلاس کو مروه حلاس بھی یہ ساحتا مردم سرات راشا میدان چنا تحلل کنا رند آزات من چه احرام آزات من وتونا وتپوچان ور بکنا هر چیزی احرام تو کا حرام بیتا آیان واسطہ حلال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مروه رسيب همدل وٹی سرا بچینی معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه آتك رسول الله صلى الله عليه وسلم سريتشيت همدا يو عمريا فرند رسول الله صلى الله عليه وسلم همي مسألة وقا يهوازن بازي مردمي 14 نفر آتك رسيتان رسول الله كراه روايتها مودا
جعرانه هاتكا ودق رواية هم دا مكة هاتكا رستا. على كل حال هاتكا رستا يه وفد 14 نفره گوشت يا رسول الله يه مارا توگنده مارا چطوره شکست بی چطوره مزنی مصیبتی میسرا نازل بی ما عرب عشیره مردمه قبیله مردمه می مالا چوکان جنینا واپس بده میسرا من بکه میسرا کرم بکه ورنده یا رسول الله یہ کبزیان توکا تی گوهار هم دایا تی تری هم دایا تی ماتنی مکتری پیتنی مکتری تی هم دایا چی رسول الله صلی الله علیه وسلم کسانیه بنی سعد حلیم السعدیه همودا بنت دوسال همودا شيري وارت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوشتي رسول الله صلى الله عليه وسلم شما بلوته يا وتمالان لوته يعني هوشترام پسام مالان یا و چوک جنینا لوته چیه بگوشه ما کوشش کنو شما را کمک کنو فگوشته نه یا رسول الله ما و چوک جنینا لوته می واسطه شرطن چه مالا فگوشته خلاص هر مالی من بحر بیتا هر چیز من بحر بیتا و هر چی عبدالمطلب بحر بیتا عبدالمطلب چوک نماسگان بحر بیتا یعنی من ناکوزاتا ناکوگان بحرا نماسگان بحر ناکوگانی یہ شمیگا واپس من چه من طرفا یہ مال منی بحر بیتا عبدالمطلب بحر بیتا واپس بیتا ظهر نماز بی ظهر نمازران شما پادائے بگوشه مردمان توار بجنه مسلمانان توار جنه بگوشه مسلمانان ما شمارا گوشه رسول الله بگوشه ما رسول الله گوشه شمارا گوشی میں چوک جنینا ما واپس بکنه ما اسلام داخل بتگه ما لوٹے اسلام پابند بے فرسول الله صلی الله علیه وسلم سوجدات نمازران ظهر ہمیں توار جنه فپادات کن ظهر نمازران گوشتی یا رسول الله یا مسلمانان ما شما دابا مسلمان بتگن راست ما پیسر جنگ کتا ما مشرک بتگن کافر بتگن درات که شما جنگا شما کشگا لكن هني ما مسلمان ما شمارا مسلمانا يعني شمارا تطلب كده ما چوك جنينا واپس كده رسول الله طلب كده ما چوك جنينا واپس كده فرسول الله صلى الله عليه وسلم پادات گوشتی هر چیز منی بحر بیتا هر چیز عبدالمطلب چوک نماسگان بحر بیتا شمیگا فمهاجر درو پادات که گوشتی هر چی ما بحر بیتا رسول الله شمارا داتا ما شمیگا انصار بادات که گوشته هر چی ما بحر بیتا شمیگه و هنچو قبائل درو پادات که هر کس گوشی هر چی ما بیتا شمیگه چو رسول الله صلی الله علیه وسلم شماری داتا لكن دو قبیله گوشته یکی عقرع بن حابس تمیم ماستره گوشته انه هر چیز ما بحرين تمیم بحرين ما واپس نکنه عيينة بن حصن الفزاري پادات گوشته هر کس ما بحره و بني فزاره بحر بتما واپس نکنو پادات عباس بن مرداس بني سليم ماستره گوشته هر چی من بحره و بني سليم بحره ما واپس نکنه بني سليم پادات کن گوشته نه تو دروگ بنده هر چی ما بحره هنچو رسول الله بکشته ما هم بکشه درمیان وتوته بني سليم خلاف بقوتي ماستره فرسول الله صلى الله عليه وسلم توارجة بني تميم توارجة بني فزارة گوشتی شما هربا واپس بکنه یہ مالا میکه به هوازن چوک جنینا واپس کنه انشاءالله هربا دیم جهادا دیم غزویا چه قیمتی ما 6 برابر قیمت شمار دهیم فدرستان قبول کو واپس کتا بعدا بني سليم وتواجكارا اختلاف بي ولهتي قوشي ما دين لهتي قوشي ما ندين قوشتي رسول الله شما برو بننده اتفاق بكنه هر كس داتم قوشي ما داتا اي حكي هر قوشي ما نداتا اي حكي قوشي ما بزانه كي نداتا ما تونه اي پدام اي مال جاگه ديگ مال بدين فنشتن عند واپس آت رسول الله قوشتي يا رسول الله ما دروك قبول ما ردروب يعني وتخشيه ما داتا بهل كتا فهمتوا يبني هوازن وتشوك ماله درو زورتا خوش بتا اسلام بابان بتا اسلام تمسك بتا فبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم توارجته
وشتي مالك بن عوف كجم، مالك بن عوف همشين يدراهين بلاهين جيش جماكو، مالك بن عوف همسين دروشتي مجبور كتن وتشوك جنينا بياره، مالك بن عوف همسين دراهين وشتي هشتران وكان پسان مالا نوگران زهران بیاره گوم بلی ما هنچین جنگ کنه یکی واپس مروته یکی مته چی چه جنگا یا ما کشک بین درو یا ما کشین یا مسلمانا و رسول الله کشه. مالك بن عوف همشيه همي وهدنا الورتا هبري بكرم هبري بقرم زهمي زو تلاب سري داش كوشت هركس من هبرا نقريه زهمي موتار جنون كشو شما ماستر وتر انداتيه كني نكني. مالك بن عوف همي مارده فرسول الله صلى الله عليه وسلم هني مالك بن عوف ثقيفة طائفة هما كلات وكاب قو ثقيفة نشتا تورسقم يه قومي قبيلة هوازن درو اسم مسلمان بالتعلان اسلامكو فقوشت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بروي مالك بن عوف بقوشه هربا واپس آتك مسلمان بي من كرا آي مال چوك جنين درو آزاتا آي نفر درو آزاتا وآيها سد هشتر انام هست چمي طرفا سد هشتر رسي. سبحان الله يه هنچين دوشمنين بتا وتزاهم زورتا وتار لوتي بكشي ما يا مرو يا رسول الله كشو يه مردمي درو جماع كتغا مسلمانان واسطا لوتي اسلام دشمني بكا ينچو نقصان دا مسلمانا يشي واسطا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر درادا اجي الله سبحانه وتعالى وشي رسول الله وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ما ترى راهدات يا محمد رحمته دشمنان واسطه يا رسول الله ورحمته كافران واسطه يا رسول الله ورحمته انسان واسطه يا رسول الله ورحمته درهچان واسطه ورحمته رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيش ما جهاد روي جنگا درهچه مثمره نيبگي ما اشياء مبور مكوته فرسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمين رحمته سرزمين سرا صلوات الله وسلامه عليه يا هبر أشور رسيب مالك بن عوفة مالك بن عوف زي تياتك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرا إيماني آرت واشتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يه أخلاق يه كرم يه صفات هجبر نبي إنسان توكا إلا بيغمبري الله سبحانه وتعالى اختياري بك رسالة واسطة اختياري بك نبوة واسطة يه صفات پیغمبری صفاته یو چشم بلاهی دشمنان مردما تو چه معامله بکنه يا رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هما انامی دا هر چیزی هست واپس کو مالك بن عوف واسطه بعد مالك بن عوف تكوشته هم تو پیسر مستر بتگه تو قبیله مستر يه منطقه طائف منطقه جنوب مكه يدرو حماية إسلام مستري توا يترفع مش مسلمانا نيمكا زرر ميت چتي نيمكا. فهنشو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عظيمي تعاملا يا عظيمي كرما ورسول الله صلى الله عليه وسلم مردم درو متأثر بتا دشمن جيشتر متأثر بتا چدوستي مردما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم راندي واقعيا رسول الله نيتكو واپس بروتي مدينة درات مكة شي مزني فتح مكة نصر غزوة حنينة طائف جنگا قديمة بحر كنقا هوازن دراهم مردم مسلمان بتا هوازن مردم قبيلة مسلمان بتا بني سعد بن بكر مسلمان بتا بني نصر مسلمان بتا مالك بن عوف مزني دوش من الإسلام مسلمان بي فهي رد واپس رسول الله صلى الله عليه وسلم واپس روته مدينة الله سبحانه وتعالى يك سورة عظيمة نازل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كي رسي تقريبا أولي ذي الحجة سال هشتا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله باقي أحداث عندي بحلقة بيان كان والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.